تحياتي لكل مشاهدين قناة الهداف تي في. Donc concernant notre déplacement, alhamdoulilah, ça s'est bien déroulé. On n'a pas trouvé de difficultés, surtout sur la frontière algérienne ou la tunisienne. C'est vrai, لحقنا في الليل, لحقنا à 6 h du matin. Donc on est bien arrivé à l'hôtel هنا نور العين où il y a toutes les commodités. Donc la journée de la matinée, ça va être un repos pour que les joueurs récupèrent un peu على تاع le trajet اللي درناه. Alhamdoulilah, le groupe est au complet. Bon, il reste un ou deux éléments qui vont nous rejoindre, Inch'Allah, le plus rapidement possible. On va entamer notre préparation avec une séance l'après-midi à 17 h 30. Après, ça va être un bi quotidien avec des matchs amicaux, où il y aura 4 matchs, Inch'Allah, dans le programme. On va essayer de trouver les adversaires اللي يلعبوا معاهم. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il y a beaucoup de clubs à Naya. Donc c'est une phase très importante Lina pour préparer le championnat. Donc après la première phase اللي درناها في تيك جدة وين تاني لقينا كاع العوامل اللي تساعدنا على التحضير البدني. لكن انا نقول في هذيك الفتره ما الجروب ما كانش غران كومبلي يافي ستادير ما كناش اون افي با اريتي لا ليست 100%. مي الحمد لله الان راهم لي جوار اللي avec qui on va compter pour la suite du championnat. Donc il y a un effectif de 31 joueurs avec 4 espoirs qui sont promus seniors. Il y a des joueurs qui sont pour la première fois à l'image de Mellouli ou la Berbache. Donc انا نقول حتى لعباني اللي مازال ما تدربش معنا وبنقرينا. Donc c'est des joueurs qui vont avoir un programme spécial باش يلحقوا على la forme تاع les autres joueurs. Donc on va baser في هذا stage sur tous les plans, surtout travailler la cohésion qui est très importante. Mais quand on dit travailler la cohésion, ça ne veut pas dire que le janib al-badani ما نتوشوش, mais il y aura toujours un travail physique avec qui surtout l'après-midi, travail de cohésion et surtout ce plan tactique pour préparer l'équipe parce que à la belle l'équipe elle a été refaite pratiquement, on peut dire à 100%. Donc c'est pas facile de trouver التنسيق. mais ان شاء الله الطاقم الفني ان شاء الله غادي نديروا الدور تاعنا وفا مات كيما يقول لك كل الخبره تاعنا باش هذا الفريق هذا يكسب الثقه من المقابلات الاولى في البطوله ان شاء الله. بون كونسيرنون لو كا سيدريك كان في ليون دونك التحق ديريكتومون من ليون لتونس. بون سيتي كونفني كوم سا. احنا من خرجنا من طرابلس جده جا تكلم معنا وقالنا بلي انا جي ديريكت. دونك الحمد لله جاو لي تالور دونك يا اوكان بروبليم ما كاش اشكال. دونك اون فا با ما تقولش سيدريك روح حتى باغ قسنطينه ولا باش تعاود يروح معنا لعند راهم. دونك il a pris l'avion من ليون لتونس وجا وكما يقول لك c'est un gardien avec qui on va compter. c'est des joueurs qui ont de l'expérience. هو ولا ملولي اميري ولا d'autres joueurs qui ont de l'expérience. ils doivent jouer le rôle تاعهم في هذا لو جروب pour encadrer هاد لي جون ان شاء الله. ولازم تكون هذيك لا كومينيون اونتر نو, تكون اتحاد وكما يقول لك هذه هي لا فورس دان جروب. دونك حنا فايسي باش لو جروب يكون هوموجين, يكون متحد وسودي, سيرتو سودي باش ان شاء الله الانطلاقات تاعنا تكون قويه باذن الله. والله غير كما يقول لك الظروف والله غير كانت ملائمه الحمد لله, وفروا لنا قلت لك كلش حاجه ما خصتنا. برك تعبنا شويه برك في البيت هذا ما كان. مي امور واحده اخرى الحمد لله لقينا كلش واجد, ما لقينا صعوبات الحمد لله نشكرهم. وان شاء الله نبداو لي ستاج بيان كوم يلفو ونكملوه بيان ونكملوه فيه اون فامي وان شاء الله نكونوا في هذا ستاج اون فامي كما في الدار ان شاء الله.